jina la Yesu tunapiga makofi na vigelegele kwa Bwana. Tunakaa chini. Tunashukuru Mungu kuwa hapa. Kama vile tulivyosema sisi tumefanya miaka 20 tuko katika misionaria. Mungu anatubeba mahali na mahali ili tuhubiri injili. Tunaenda mahali pote, hatuna mipaka. Tunaenda Ufaransa, tunaenda Sweden, tunaenda Australia, tunaenda. Mungu ameshatubeba fasi nyingi kwenda kuhubiri injili ya Bwana. Tunakuja Afrika, tulikuwa Kenya, tulikuwa Tanzania, tulikuwa Uganda, tukakuja Burundi hapa Magara. Tulikuwa na mikutano kule kote. Na wale wote wasema tuwasalimu. Mnapokea zile salamu? Kama mnapokea zile salamu, tufanye hivi kwa utukufu wa Bwana. Sema amena. Kwa hiyo watumishi wote tunawasalimu. Mungu awabariki, tunawapenda sana. Tunafurahi kuwa hapa. Mungu awabariki sana. Amena. Tunashukuru Mungu. Nafikiri leo tunamaliza, tutaombea watu wa mwisho. Lakini nitakuomba utuombe kwa sababu tunakuwa yote tuna ingine ambayo tuko nayo hapa Burundi. Turaza kubasaba tusengera ko tufise ibindi bikorwa tugiye kubamo no gufata urugendo rwo kugaruka. Na safari tena ya kwenda Nairobi. Dufise urugendo rwo kuja Nairobi. Tutafanya wiki moja pale Nairobi. Tuzohagira yindi ndwi yose. Na baadaye tunarudi Belgique. Nyuma tuce tuja Belgique. Tunafanya hivi. Tugire gucha. Sema amena. Amen. Nimeshakawia kabisa Afrika. Sawa, mimi nimeshakawia kabisa na mke wangu amenikuta huko Afrika. N'umugore wiwe yamusanze. Inabidi nirudi sasa Belgique. Tunakuwa hapo Belgique na kazi ya Mungu. Turi hari ya Belgique. Tunakuwa na kanisa inaitwa Sembe. Turafise shengero litwa Sembe. Hiyo kanisa ina matawi 5 pale Afrika. Hajafise amashami 5 Belgique. Tunashukuru Mungu maana sisi hatukai fasi moja hata kama tuko huko. Twicara hamwe nuko turi. Lakini tunaenda hariko turagenda. Ile ndio wito wetu. Ico ni gikorwa cha kutuita ili tuenjoy Belgique. Tuhamagariye kunesererwa. Lakini tuko nafanya kile ambacho Mungu ametutilia kwa hiyo dunia. Uliza mwenzako ametutilia kufanya nini? Basi mgeza omani ya kushiriki kuri yisi. Uliza mwenzako kitu gani kenye uko kwa hii dunia unafanya nini mwa dunia? Basi mgeza kuri Yesu kuri kile. Kwa sababu lazima ufanye kile ambacho Mungu alikuambia ili ukore chimana ya kwa mwisho. Mungu atakuuliza kutiaga mwa hii dunia ulifanya wasacho wakoze ulifanyaka nini? Mwambie Mungu atakuuliza ulifanyaka nini mwa hii dunia? Sababu siku zinakaribia. Misi rageze. Usidhanie kama utaishi mwa hii dunia milele na milele. Wibaze kuzabaho ngiye cyose. Kufa Mungu atakuuliza. Nilikutiaga mwa hii dunia. Ulifanyaka nini? Nakushize kwisi wakoze iki? Sema amena. Mwambie mwenzako komboa muda. Mugira mugenza we tikombora umwanya. Hiyo ilikuwa topic yetu ya mwaka jana. Wewe ndicho cyari mutujambo umwaka wese. Kila mwaka Mungu anatupatia teme. Imana iraduha chibwa. Mwaka juzi tulikuwa na teme inaita sanctification. Mwaka uheze Imana yari yaduhaye topic ivuga ngo kukwiyeza. Mwaka jana Mungu atupatia topic inaitwa kukomboa muda. Mwaka uheze Imana yaduhaye kandi umuto w'ijambo utwara umwanya neza. Gira ngocha. Mubwira tumwanya na mafaranga. Acha kupoteza muda. Acha kupoteza muda mwa hii dunia. Gira mugenza wewe kufanya vitu vya maana. Tukore ibintu vya kingi. Acha historia ya Ile kingurunguru. Sema amena. Amen. Muulize mwenzako watakuwa na kukumbukia kwa nini? Mubwira mugenza wazo kwimukira kwiki kuri. Sema amena. Piga makofi na kufanya nini? Uko wapi? Twigi jambo rivuga ngo uri hehe? Uliza mwenzako uko wapi? Gira mugenza uri hehe? Tuko tunaisema hiyo neno mu lugha zote. Turiko turivuga mu ndimi zose. 1 2 3 tunaenda mukirundi uri hehe? 1 2 3. Uri hehe? Uko namuuliza mwenzako pale. Bora gira mugenza. 1 2 3. Uri hehe? Nenda mkiingereza. 1 2 3.
ati bigaragara ko warakijijwe, ushobora kuba mwishengero ariko nturakizwa. Ati mbega ushobora kuba umukozi w'Imana utarakizwa, ushobora kuba umuririmbyi utarakizwa, ushobora mbega turi kumwe. Ushobora kuba umuvugizi kandi nturakizwa. Gukizwa gukizwa n'ibikorwa. Biblia inasema tutawatambua kwa nini? Biblia inasema ubikorwa byabo. Usidanganyike mtu anatabiri. Ati ntugaherwe n'umuntu ariko aravugisha. Anaweza kutabiri na ni mchawi. Ati umuntu ashobora kuvugisha umurozi. Ati mbega turi kumwe, turabyegeranye. Ati mvuga sinvuge. Ati umuntu ashobora kumurindi kandi ari maraya. Najua waimbaji watanipiga mawe. Ati abaririmbyi baraza kunkubita. Watanipiga mawe. Baraza kunkubita. Amen. Mtu anaweza kuwa mhubiri lakini ni mwizi. Ati umuntu ashobora kuvuga Najua wahubiri watanipiga mawe. abavuga ubutumwa. Ati Imana yavuga. Mtu anaweza kuwa nabii Ati umuntu ashobora kuba umuvugishwa lakini ni mwongo. ariko ari umubeshi. Sema amen. Amen. Usidanganyike kumwambia mwenzako. Ati nuhemba n'umuntu, Usidanganyike na majina. nuhemba n'amazina. Tunahitaji watu wanaomtumikia Mungu katika roho. Dushaka gukorera Imana mu mpemu n'umukore. Wale watu iko na wauliza. Kandi Sema amen. ati vuga amena. Mungu anataka urudi tena. Ati Imana ishaka mugaruke kandi Tumikie katika roho na kweli. ukorera Imana mu mpemu n'umukore. Niko tulisoma neno na tunasema katika Mwanzo sura 3 na mstari wa 3. Ati twasoma mu Gitabo 3:9 kugeza 10. Ambao Adamu Mungu alimuumba na Eva. Imana yaremye Adamu na Eva, Lakini wakafanya dhambi. ariko barakora icyaha. Mungu anawatia ndani ya shamba. Imana ibashyira mu itongo ryayo, Anawatia kila kitu. abaha buri kintu cyose. Mtu ni mtu. Ati mubwirira kweza umuntu n'umuntu gusa. Imagine mtu wa Mungu anawatia ndani Ati ya shamba. Imana yabashyize mu itongo, Anawapatia kila kitu. abahaye buri kintu cyose. Lakini kwa sababu mtu ni mtu. Kubera umuntu uri muntu gusa Wakafanya dhambi. bakora icyaha. Kisha baadaye, Hanyuma sikia ile. umviriza, Baadaye mu nyuma wakakimbia. batangura kwiruka. Wakakimbia baraka. Bari biruka umugisha. Kama mtu anakimbia baraka. Wamaze kubona umuntu yiruka umugisha. Pia kutinga. Ati kubera umujuju. Sema amen. Amen. Mungu akaona wanakimbia. Ati Imana wanabiruka. Wakawakosa. Imana ibabura Kwa sababu aliwatia ndani ya kuko shamba. yabashyize mu itongo. Ndani ya shamba. Ati mu itongo. Ndani ya utumishi. Ati ni mu mukozi. Mungu alikuweka. Imana yaguhamagaye Ili umtumikie. kugira ngo yikorere, Sasa akakupatia ariko araguha kondisiyo. usifanye dhambi. Ati ntukore icyaha. Sema amen. Vuga amen. Maana ukifanya Ati dhambi, ntukore icyaha, Mungu atakulipa. Imana izokubaza Uko wapi? uri hehe. Hakuna kitu kinapoteza mtu Ata kintu gitakaza umuryango muzima na vile dhambi. nk'icyaha. Dhambi ni mbaya. Icyaha ni kibi. Mwambie mwenzako dhambi ni mbaya. Akagira mugenzi wawe icyaha ni kibi. Hakuna kitu kibaya Nta kintu kibi mu maisha mu buzima kama vile dhambi. y'icyaha. Ukifanya dhambi, Iyo ukoze icyaha, urafiki wako na Mungu ati ubugenzi wawe n'Imana umeisha. ubunyane burarangiye. Hata ukuwe namna gani, Nawe umeze gute, hata ukuwe nasema nawe uvugisha gute, unasema watu wote wanasema ati nawe uvugisha gute abantu bakatangara. wanasema huyu mtu ni Mkristo kabisa. Ati abantu bose bakavuga ngo wewe ni Mukristo kweli, Kisha fanya tu ariko niba wakora icyaha gusa, wewe na Mungu. ati wowe n'Imana birarangiye. Mungu ana huruma. Imana nta mbabazi muri icyo gihe. Mungu anapenda watu wote. Imana irakunda abantu Lakini bose, hahurumie dhambi. ariko ntababarira icyaha. Tuko pamoja? Ati mbega turi kumwe. Ukifanya dhambi, Niwakora icyaha hauombi nutasaba imbabazi, Mungu atakuhurumia. Imana ishobora kukubabarira. Ukitambua, Niwitahura, Mungu anakuhurumia. aha, Imana ikigukunda. Sema amen. Amen. Sasa mwambie mwenzako Yesu. Ati mubwira Yesu, Yesu. Yesu, Mwambie mwenzako
Yesu. Gira mugenza wa Yesu. Ambia mwenzako Yesu ni mwema. Gira mugenza wa Yesu ni mwiza. Tusome sasa. Reka dusome. Tusome katika Mwanzo. Tusome mu Itanguriro. Sura 37. Ibice 37. Tuko tunajifunza ya uwepo wa Bwana. Ati tuliko turavuga kuba mubwiza. Sababu Adamu alikuwa ndani ya uwepo wa Bwana. Adamu yabaye mubwiza. Na wakafanya dhambi. Bakora icyaha. Baadaye wakakimbia ndani ya uwepo wa Bwana. Mungu akawauliza, uko wapi? Lakini leo nataka ona mtu mwenyewe alikaa ndani ya uwepo. Alipata kitu gani? Sema amen. Amen. Tusome katika Mwanzo 37 mstari wa 3 mpaka 8. Gatatu kugeza 8. 37 Tusome haraka. Wahabonye na dusomere. 37 Mwanzo. Aha, inasema nini? Reka tuhaguruke twese tusimame kidogo tuheshimu hili neno. Neno la Mungu linasema hivi. Mwanzo 37 mstari wa 3. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote. Amen. Maana ni mwana wa uzao wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote. Amen. Wakamchukia. Wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Yusufu akaota ndoto. Akawapa ndugu zake habari. Nao wakazidi kumchukia. Amen. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga mikanda shambani. Kumbe mkanda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama mikanda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mkanda wangu. Nane mwisho. Unaweza atia hapo. Unaacha atia hapo. Twende sasa kwa Filipi sura 2 mstari wa 4 mpaka 8. Nafikiri tulisoma asubuhi, tutasoma tena. Tuikae. Tuichane kwa Filipi sura 2 mstari wa 4 mpaka 8. Mstari wa 4 mpaka 8. Neno la Mungu linasema hivi. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Amen. Bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Amen. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Yesu Kristo, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Nane mwisho. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Tuko tunajifunza juu ya uwepo wa Bwana. Ati turiko turiga kuba mu bwiza bw'Imana. Na uwepo wa Bwana tumeshajifunza mambo kama ni 6. Ati tumaze kwiga ibintu hafi 6. Lakini leo tunaenda kumalizia. Ati tugiye kurangiza. Adamu tulisema kama alikuwa yeye alikuwa walimuumba mbele ya wakati. Ati niwe yale mbele y'igihe. Lakini Adamu kwa sababu ya ujinga, kubera ujunju, akakamata responsibility. Na nafasi ubasha ya wamuha. Akapatia neema akamupa Eva. Ati Imana mugirira muri muhera. Akuomba Eva. Ati Adamu mwenye ungesenge Eva. Sababu alikuwa ndani ya shamba. Haiko kubera ko yabaye mwitongo gani akampatia neema. Imana kiramuha ubuntu kuroba umugore. Anaona tu anamtoa mwanamke katika uwepo yake. Kubona kusaba muhaye umugore. Huyu akupiga nani atupigie pole pole tu. Piga pole pole. Akampatia Eva. Amuha Eva alikuja kwa neema tu. Atiaje mubono gusa. Sema amen. Amen. Lakini Eva akakonshone nani? Adamu. Aliko Eva anaanza kumukoshera Adamu. Nilisema asubuhi kama alikuwa ni mfano wa Roho Mtakatifu. Ati Eva yari akaroroka kwemu yera. Na Adamu alikuwa ni mwana. Ati Adamu yari umwana. Na Mungu alikuwa pale. Ati ni Imana yari hari. Si vile? Ati nuko. Kaforme kitu kinaitwa nini? Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu. Sawa? Lakini Eva akaenda kukuza
tunda. Ati Eva aja kurya icyamwa akapoteza kila kitu, achatakaza ikintu cyose pamoja na Adamu. Hanyuma na Adamu anamukweli. Mimi najua wanawake wakati mtamuonaka kule mbinguni, wangapi wataingia mbinguni? Ati banda Eva abagore bazokwinjira mu ijuru. Mtamuona Eva, ati umunsi muzamubona Eva azimuzomukubitana imitwe. Wanawake ndio niko nasema. Ati ndiko ndabwira abagore, kama leo mnazaa kwa uchungu, ati nimba mushobora kwibaruka mu ngorane, binatoka wapi? ati biva kuri nde. Sasa siku yenyewe mtafika mbinguni wanawake, ati umunsi muzogerayo, ati mumufate, ati mukubita umutwe, mtampiga vichwa kabisa, ati muzamukubita. Hapana. Sema amen. Amen. Mubavuga ngo na kitu cha lazima na kintu cy'ingirakamaro kwa ndani ya uwepo wa Bwana, kuba mu bwiza bw'Imana, kiwa ndani ya uwepo ni mu bwiza bw'Imana. ukiona mambo mbalimbali, ati tubonye ibintu byinshi ariko ntidushobora kubisubira mu mwanya. Ati turagiye, ati turabangamije, ati kubera umwanya, ati ego ntabwo dusubira hariya. Kuraba ibintu bitatu turangize kugira ngo ducunguze umwanya. Wakati Eva walikuwa nani, Adamu alikuwa ndani ya Shamu, Adamu ali mu bwiza bw'Imana, kitu ambacho kilituma wanatoka ndani ya uwepo wa Bwana, icyatumye bava mu bwiza bw'Imana ni dhambi. icyaha. Sikia nikwambie, barakubwira unapofanya dhambi, iyo ukoze icyaha utatoka ndani ya uwepo wa Bwana, uzava mu bwiza bw'Imana. Sema amen. Vuga amen. Ya pili, icya kabiri kitu kinatuma utatoka ndani ya uwepo wa Bwana kuva mu bwiza bw'Imana ni dunia. ati nisi. Ukipenda dunia, iyo ukunda isi hauwezi kumpenda Mungu. mushobora gukunda Imana, Utatoka mu uwepo wa Bwana. urava mu bwiza bw'Imana. Tatu, ukipenda mwili, hanyuma ukunda umubiri itakutoa mu uwepo wa iramukura mu bwiza bw'Imana. Sasa penda Mungu ati kunda Imana kuliko mwili, kusumba umubiri. pike mwili kudomine, ati no kwemera ko umubiri ushobora acha Mungu adomine mwili. reka Yesu adomine mu buzima Mwambie bwawe. mwenzako mwili domine wewe. ati umubiri Mwambie mwenzako mwili sikudomine ati tafadhali. umubiri no gutwara, Lakini Mungu akudomine. ariko Imana igutware. Piga makofi na vigelegele. amashyi menshi ku Mana yacu. Adamu ametoka katika uwepo wa Bwana. ati Adamu amaze kuba mu bwiza bw'Imana, Juu ya mwili, ati kubera umubiri kupenda dunia, gukunda isi, ndio maana walikula tunda niyo mpamvu warica, na ikawaletea consequences. hanyuma ibazanira ingorane mu mubiri. Lakini kwa sababu ya neema, ati ndezera kubera mwenzako Mungu ni wa neema. ati bwira umugabo wawe Imana ni ubuhe, Imana ni ubuhe, Imana ni ubuhe. Ukikuwa ndani ya presence ya ati Bwana, iwabo mu gikorwa cy'Imana ni tumaini, hagacyari ni neema. hagacyari umuntu. Mungu akasema, Imana iravuga ngo acha nimtume mtu wa neema. enda mu rundi ku murongo ni wende Yesu Kristo. Yesu akakuja, Yesu araza akaturudishia tena. araza kutushira tumepoteza. icyo twatakaje. Piga makofi na vigelegele. amashyi menshi ku Mana yacu. Akashuka duniani amanuka ku isi ili mimi na wewe kugira ngo jyewe na wewe tumurudilie tena. dushobore kumusubirira. Kama leo tunaokoka, ati wowe kama wakijya leo tuko watumishi, ni muri umukozi w'Imana kwa sababu ya neema ni ya kubera ubuntu bw'Imana. Sema amen. Vuga amen. Mwambie mwenzako usipoteze hiyo neema. ati bwira mugenzi ntutakaze uwo buntu. Ina neema ya Bwana. ati kumwe mu buntu, Ina neema ya Bwana. kumwe ubuntu bw'Imana. Hiyo itakusaidia. ati icyo kizagufasha. Ukiwa ndani ya presence ya ati Bwana, niwaba mu bwiza bw'Imana, neema ya Bwana. ati uri mu buntu bw'Imana. Sema amen. Vuga amen. Akashuka. ati amanuka. Pia nikwambie, ngomba nakubwire ukitaka kubaki ndani ya neema, ati niwagomba kuguma mu buntu bw'Imana, ati wicishe bugufi. ukitaka kubaki ndani ya neema ya Bwana, Bwira mugenzi wawe nimba ugomba kuba mu bintu by'Imana, gishishe bugufi. pia nikwambie, ndakubwira hakuna kitu kibaya na kintu kibi sawa kiburi. ukibona Kuwa na kiburi, ni waba uyibona utaona neema ya Bwana. wowe ushobora kubona ubuntu bw'Imana. Na ukiwa na kiburi, ni waba ugirira ukwibona watakufukuza. ati bazokwirukana, Na Mungu atakufukuza ari Imana kama izokwirukana vile alifukuza shetani. nkuko yirukanye Mwambie Satani. mwenzako acha kiburi. ati bwira mugenzi wawe ariko ubwibone. Sema amen. Amen. Hapa kwenye tunasoma, ahantu dusomye tunasoma habari za Yusufu. ati dusoma inkuru za Yosefu. Yusufu alikuwa na neema. Yosefu yabagize ubuntu, Maana Mungu amemchagua Yusufu. Imana yaramutoranye Yosefu. Yosefu Alikuwa ni mtu wa ndoto. ati yari umuntu w'inzozi, Alikuwa na neema ya ndoto. yari afise ubuntu bw'inzozi. Sikia nikwambie, Kamubwire ngo ukiwa ndani ya presence ati ni waba mu bwiza bw'Imana utakuwa na maono.
uzobona ati akona kamaro ka mbere. Ndakubwire ati Imana ishaka abantu bafise imbono, ashaka abaririmbyi b'imbono, ashaka abakozi bafise iyerekwa. Ati iyerekwa ryacu rinini ukuja mw'ijuru. Haleluya. Ati niryo iyerekwa ryacu rinini. Reka ndakubwire umuntu adafise iyerekwa azunguruka arazunguruka atakaza umwanya. Kubera iki? na vision afise. Ariko umuntu afise iyerekwa aratwara umwanya neza. Aravuga ngo nta mwanya dufise wo gutakaza, turakomora umwanya. Tutwara umwanya neza ushobora kujya ati haiko ya kupoteza muda, ya kutakaza maana yetu. Ati mbona yacu ingia mbinguni kuja mwendoro. Haiko kwa maana tukira ati muri mumuno cyangwa mu ati ari mwindambara. Ati yuri mu bwiza bw'Imana umenye kusagwanywa, usagwanya n'abantu. Kandi kubwire ati uzaronga abansi benshi. Ati Yosefu mu gihe yari mu bwiza bw'Imana aronga vision. Amaze kwironga abene data batangura kumukubita. Ndabazije ati mbega Yosefu yari afise ikibazo na bene wabo? Mbega Yosefu yari afise ikibazo na bene wabo? Ariko kubera ko yari afise vision Imana imugirira aronga vision. Batangura kumuhumuriza. Reka nakubwire ati umwasi wa mbere ndugu yako na mwene data uwo muri kumwe ni wazopanga. Ashobora kuba mama wawe, ashobora kuba mushika, ashobora kuba msaza, ashobora kuba mulo, ashobora kuba umugabo, ashobora kuba umugore. Arakwanze kuko vise vision, arakwanze kuko y'ubwiza bw'Imana. Kandi ndabizi ati umwasi wa waraho ntabwo ari kure. Ndabuze ngo ati mbega murazi ko abasi bacu bari ngaha? Ati mbega murabizi araza aragutwengera aragutwengera kumwonyene niwe mwasi wawe. Yuda bari mw'ishengero, mbega ni mubari kure. Ati niwamena n'abakobwa amena, niwavina n'abakavina kandi n'abasi. Ariko ngomba ndakubwire bamanuke baramutwara, ariko yabaye gusa mu bwiza bw'Imana. Naho mwasi yohaguruka gute usitokake ndani ya presence, ntukave mu bwiza bw'Imana. Sema amen. Amen. Naho mufisi ingorane hano mu Burundi, ati kumba ikiyo kujya ibibazo runaka, ati ibibazo runaka usiache Mungu, ukareka Imana
hakuna tumaini. Haligizigiro. Sema amen. Amen. Na ucha munamba zitanuka. Na watu ucha mwendo vya kuburani. Chuki yake adui ya. Wewe nuka mwanyo. Penda adui ya. Umukunde kusema. Maana adui. Ati uwasi wawe. Alikuwa na kusunikiri. Ati mubitangaza vya. Ati yo mavungunda wasiba. Ayo mwana wasiba. Ninajua kama Mungu atanibariki. Ati chakwa na yukimani je kumeza. Maana maadui wakikuwa wengi. Ati basi wabayebeshi. Wanakusogeza mbele. Ati barakusunikiri mbele. Baraka zako. Kandi bagabushira mu umugishira. Ati nubani. Mimi nauliza. Ati ndamuzi. Yusufu alishukia watu. Mbele Yosefu yasaba bene data. Nauliza. Isingi ilikuwa kwa ndugu zake kumchukia. Ati yatari kuba bene wao kumwana. Yusufu angefika ku destiny yake. Mbega ya Yosefu yari kugera aho bari bamugereye kugera. Sema amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Adui wako Atumasi wawe. lazima atakuwa tu. Ni asoba gusa. Hakuna fasi utakimbilia mahali. Na uzokirukira umwasi. Yenda Belgique utakuta. Niwagenda Belgique za musangayo. Yenda Amerika utakuta. Niwagenda Amerika za musangayo. Yenda fasi yote. Niwagenda hamwe hose za musangayo. Abasi bariyo. Nataka nikwambie hivi. Ego mama nakubwira. Hata maadui watatoka. Na basi Hata maadui watakuja. ana basi bakaba. By fire. Ati bakanywa. By fire. Otumuriro. Watakupigania. Umuriro mwana wakupigania. Mali za kupigania. Mali za kupigania. Kukamera. Wakamuuza. Baramugurisha. Walipomuuza. Bamaze kumugurisha. Akajikuta Mkristo. Yisanga mu gasho. Walimkuta Mkristo. Ati amaze kuba muri gasho. Akajikuta anatoka. Ati yisanga hanze. Ninaenda pale akaenda kwanza wapi? Wakamuuza. Baada ya kumuuza akapata jaribu. Ati aronge kigeragezo. Jaribu alipata. Igeragezo yaronse. Jaribu ya nini? Ati ni chiki. Mke wako Waposi Potifa. akamtamani. Lakini nataka nikwambie, Ati ngomba ndakubwira. hata kama alikuja kumgerageza, kumjaribu. Ati nao yaje kumugerageza. Akafikiri kama atakuja kumjaribu kama vile alijaribu nani? Yibaza maza mugerageza nguko yagerageje Adamu. Akajikuta kama yeye haiko Adamu. Ati sana Yosefu na bali Adamu. Yosefu Akajua kama huyu avuga ngo uyu anataka kufanya nini, kuniblockade siende katika. ashaka kunsibira singera aho ngomba kugera. Akashinda jaribu. Hanyuma ararinesha Ya mwanamke. ayo mugore. Ambia mwenzako shinda jaribu ya Ati mwanamke. nesha ikigeragezo cy'umugore. Usikubali. Ati nuwemere. Sema amen. Vuga amen. Piga makofi na vigelegele na Amashimwe shimwe. Sema amen. Sema amen. Yusufu akajikuta Mgereza. Yosefu yisanga mu gasho. Kule Mgereza. Aho mu gasho. Ukaonekana mtu mmoja alipata ndoto. Asanga umuntu ashobora kurota inzozi. Alipata ndoto. Amaze kuzironga. Yusufu akatafsiri ile ndoto. Ati Yosefu asobanura izo nzozi. Pia ukienda kwa mfalme. Amugati n'abajya ku mwami. Wakati watakukumbuka. Mugihe bazokwibuka. Siri zao. Ntukanyibagire. Mmoja akatoka ile ndoto ikatimilika. Uwo aragenda inzozi ziraba. Sahau maana mwanadamu ni mtu. Aramuyibagira ko ari umuntu. Mwanadamu na mtu ni mtu. Ati mbwira mugenza Mungu wawe. akakupenda leo. Umuntu aragukunda rwose. Ejo azokura. Mungu akakupatia leo. Umuntu azaguha Kesho neza. atakuchoka. Ejo azokura. Mtu ni mtu. Umuntu. Usiangalie mtu. Angalia Mungu. Tia macho yako kwa Mungu. Tosha macho yako kwa watu. Kura maso ya umwana. Yule mtu akamkumbuka tena. Ati wamuntu agira kabiri akamwibuka. Akamwambia, Aravuga ngo kuna mtu mmoja anaweza kutafsiri. hari umuntu ashobora gusobanura Hii ndoto yenyewe uko nayo. izi nzozi ufise. Ninajua kuna mtu mmoja Hari umuntu ambao anafungwa mule. ari mu ibohero. Sema amen. Amen. Iko mu magumu. Ari mu bibazo. Kwenye neno yangu iko. Aho niho ijambo ryanjye riri. Nikwambie hivi. Nagomba ndakubwira Katika magumu. ati ngorane. Ndani ya presence ya Mungu. Ati mugize bw'Imana. Mungu atakukumbuka. Imana izakwibuka. Mungu
Mungu atakukumbuka. Imani za kwibuka. Ndani ya magumu Mungu atakukumbuka. Ati mu bibazo imani za kwibuka. Mungu akamkumbuka Yusufu. Imani iramwibuka Yusufu. Akasema mlete. Aravuga ngo muza. Tafsiri ndoto. Hanyuma araza arazisoma. Nataka nikwambie hivi. Ngo hata mwashida zenye mko mnapita Burundi. Na hari bibazo mucamo mu Burundi. Yale yatapita. Iyo byose bizarengana. Watawakumbuka. Imani zabakumbuka. Unajua Warundi wanashida kubwa sana. Turazi ko Warundi bari mu kibazo kinini. Fanya hivi. Giruko. Maisha. Ubuzima. Lakini nataka niwaambie hivi. Usiache Mungu. Nukareke Imana juu ya magumu. Kubera ibibazo. Baki ndani ya presence ya Mungu. Kuba mukiza kw'Imana. Unakukumbuka na Mungu. Harukukumbuka na Imana. Ndani ya presence ya Mungu. Ati mukiza kw'Imana. Avantage ya pili. Tulisema avantage ya kwanza ni maono, sawa? Yerekwa. Ya pili, ya pili. Ya kabiri. Ndani ya presence ya Mungu. Unakuinuliwa. Ati arushikwa hejuru. Ukibaki ndani ya presence. Ati ni waguma mukiza kw'Imana. Utainuliwa. Uzoshikwa hejuru. Mungu atakuinua. Imani zo kushira hejuru. Kama vile aliinua Yusufu. Uko yashize hejuru. Baki ndani ya presence. Ati kama mukiza kw'Imana. Hata majaribu itakuwa namna hii, geragezo vyote. Hata watu watakuinukia namna. Na wao kuvuka. Mungu atakukumbuka. Imani za na wewe. Nawe. Ndio utakuwa msaada. Kwa jamaa yako. Utasaidia jamaa yako. Atuzofashe umuryango. Wewe uko na mnyangalia. Wewe kuranda. Utasaidia jamaa yako. Uzofashe umuryango. Kiroho, mumwemu na kimwili. No mumubiri. Fanya hivi. Nibamucha. Utasaidia jamaa yako nini? Utawasaidia nini? Uzawafasha gute? Nilisema asubuhi. Ati navuze mu gitondo. Hakuna pepo mbaya. Ati na mwe mumbi. Kutumikia Mungu bila pesa. Ati gukorera Imana utafisa amafaranga. Bakozi b'Imana. Kutumikia Mungu bila pesa. Gukorera Imana atama heyo ofisi. Mwambie mwenzako Mwambie mgeni ati ni shida. Ati ni kibazo. Ukaiba. Atuzokwiba. Ukasema uongo. Uzobesha. Ukaenda utakuwa Freemason. Atuzoba Freemason. Sababu gani? Kubera iki? Hivi fanya hivi. Giramucha. Lakini ukimtumikia Mungu. Ariko ni wakorera Imana. Na uko na pesa. Kama ufise Mungu. Tupa. Ziko mfuko hiki za kwa Imana. Yuko pamoja nasi. Haleluya. 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 Huyo ni mtu mwenye iko na Mungu na iko na nini? Afisi Imana, afisi na mahera. Mwambie mwenzako tafuta Mungu na utafute pesa bwana. Ugenda kuombera Imana, uombere na mahera. Ya mwisho na ninamaliza. Ati ya nyuma ndahejeje. Ndani ya presence ya Mungu. Ati mu bwiza bw'Imana. Una ushindi. Hari kunesha. Sinzi. Ndani ya presence ya Mungu. Niwaba mu bwiza bw'Imana. Nipande. Ati nipande. Bishuke. Manuke. Utashinda. Uneshe. Utashinda. Uzonesha. Ukipaki ndani ya presence ya Mungu. Ati niwaguma mu bw'Imana cyangwa mu bwiza bw'Imana. By fire. By fire. Ati kumuriro. By force. Kumubezi. Utashinda. Wewe uzanesha. Utashinda. Uzanesha. Kwa sababu gani? Kubera iki? Uko ndani ya presence. Wewe mubona bwiza bw'Imana. Mwambie mwenzako Atigira mugenzi. baki ndani ya presence. Guma mu bwiza bw'Imana. Usitoke. Nove. Ukitoka Iwavayo. utashindwa. Uzanesha. Ukibaki Iwaguma mu Mungu atakushindania Imana izakunesha. na utakuwa mshindi. Uzakunesha. Kama vile Yesu Uko Yesu alishinda yanesha na akakuwa mshindi. kandi yabaye Alipigwa, anakubitwa, alitemewa mate. Kwa mwisho kunyuma akashinda. aranesha. Na wewe utashinda. 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 Uzanesha.
Unatia mikono yako juu kwa alama ya